Saiblikutana anki elhun shakrab lak César Augusto nakchishuneb likuankep sa ruchoch teshkechitz ibak lishkawaeb. Anjak lishben tsibank kawaer salitenamit nakikwank lak Cirilo chokajolominel re Siria. Chishunleb koeb chishkebaleb rib tzibak. Aksa ishtenamit lijunjun. Kielkaj kuila José Aran Galilea salitenamit Nazaret. Ut kitaqe Judea salishtenamit lak David Belén shkawa. Shbanaqash como neb liralash kajol lak David. Resh kebal tzibak lishkawa rochben lishmari lirshaqil likwank sayuam. Ut nakwankeb aran kitzaqlok shkutankil nakta alang lishmaria. Ut kikwank lishben shkulaal kishbatzatik ut kishotop sa shkwalebaleb ketom. Banak maka nakhef chokheb salikap. Salinakhet an kwankeb akalner ketom. Yokeb chiyolek resh akalenkil lishketom chiruk oking. Utkhun lish angel liqaqwa kishkutrib shirueb. Udishimahkwash lokali qaqwa kishuteb sarish saqink. Ajonak keshukwak. Abandi angel kishkere. Meshiwak shbanak tinkere jun chabil esilal. Uta jun shnimal saich olej chokre chishkunin titenamit. Anakwan salishtenamit lak David yola chokere jun aj colonel. Andi Cristo le cagua. Ain lire talil chokere. Te tau jun kulaan. Patfok sa ik. Tutsotsok sa shkwale pale ketom. Shaqamileb shkatli angel na baleb chik angel ikonkeb sa chusha. Yokeb shimankiru Dios chokokay. Nimlish lokali Dios taker. Utkwan tuktukil usilal sa rusichot. Rikiner liraro kesh ali kagwa. Ratin likakwa
Cristo